yase no yehwe omo mienu ba first one no onu ni din the same comfort be ma no omo mienu hwan na wodi nkan koye oba na be ma no be ma no ho na wodi nkan koye okay be ma no usi na wo hwe TV ena wodi ehu no me pa cho enye ye TV station no nua TV foforo bi na ohwe na me pa cho wo edi asem onu kra di the sign di nkan edi ben na wodi wo TV no so nana ajogorojo nana ajogorojo okay well nana ajogorojo no wo hefa krobe so no wodi ne dwuma ozo GHT nana ajogorojo GHT new GHT okay ho na oye na dwuma me pacho wo yenhwe na what da say be a radio station bi ana TV station bi kase safo no eye aza ne awo mu nye ni nyina no eye aza no what da say obi obi nso akọ ya ewi akire wo mu ebunu a de wose nkomo ye no omo anye me pacho na what da na me TV bi anoda na unti bi wo radio station da unti bi wo TV station da so obi akwakotena wakasa bi a akonfo ana wo mo ye send scan ye mo homa no wo mabu no na unti bi nipa o yi ho zantrofo no ni ogia na ohozunu no ono na o chese papa wo die o ya de nti o ma wo adaka so a bakọ nchai tinsem troni na interview papa na o keka ne nsem okay edi asem ena papa no kan ya ugidi yese ampa we de mekwa onya za obeyi 2.5 billion no ye mam hu ye de say no ye mam hu ye no na ma hu say sprinter woni fi ho edi sprinter car car ana private car 2 awa is kana go awo shi aso dia ma omu e se go kanim ma what you feeling the fear ho akọ wo TV so ana wani na wugina ho a wudi hu na TV so na mandi hu ye papa unim say TV so deception wo ho okay na da because ebia me kresika na ebia me de kire wo TV so a eye fake a uhunu say ye fake I just say sika no ekra so what you say ekra wa be hu say sika we ye fake ba me de gina TV so na me de kire wo say ya uhunu say ye fake enti no gidi esan kwa na wunya ye wo mu say wayi sika sprinter ma wayi sika ka na esi woni ma e dia ma obi na odekọ enti wo betumi ayama ne o ma me gidi ye ne nipa no a zemtoni na o woro zemtini no odo chese wa hwe obi ni se ibi za kan de ya wo de koi wo TV so papa wo TV so mira wo TV so onye ni kan so TV so enti how will you know say eye nokre ananye nokre besides say TV no a wo hwe no say nipa bebre hwe papa say nke nyina house wo twa ye ne se amane o tie ye be ye afamu de bi ebetumi ba ne o tie wa bonten no eye me yasa wo se na wonte da because ya ka ho asema ka ebi di o mo de abetena hat enti eye me nwanwa na ne wonte da de ye de na ho mu bu wie ye no un se sa de me fan ko radio station se wo se won hwe na wonti bi da esi da hu the right place was what the crop ha se na me ha de na me TV am hwe pa na wonte se akasa se mu bi da on de me kasa ma ti dia na me pa ujide pa o de TV am na me hwe pa o na me captain captain ti ho on de se wo si Ghana by body see ye no ti am ta ti pa na mu se na ha so sa program so miti program so utie pa eno ni ade mienu a wo pepa wo ni afewa na into one TB that because ye ba akokora bo so me mai woni ziamba bo so mbe mienu na yi mi TV no
I film neighbor. Na talking no mezanga. Talking. Okay. Nti no akwa akotomu bi no. Okay. Nti yanhwe woji wo mudi na wo no se kwan be so no fa so eyi sika no a e ma woji ni di se kwan a wo fa so yi sika yi de ene definitely me kwa obetumi ayi me 2.5 billion e de ama me. Ono no kwan a fa so kan ma me didi kwere se oba no do ko botum dem wo na otumi ya ne botum na gino o ya ma ne dia obi sika dia mo oni kira ma me didi. Okay. Obi a wo yi sika de na nankra that is what you sika ni pa o. Obi otumi yi sika sprinter ma edema obi fako. Obi a wotumi yi sika ka ma fako no mo de ko na che se sika ni na odi sika to mpa wada so uko ye no wuhu ne tebia mu no unu so sika pa abrosa de sene ti suidi o sibi media o si wona anga sanga ne dia o de hu people stre o me ma kon ho first one am ko no who is abrosa no second one am ko no me ko ze abrosa de baby kura no a o tena ne yere ya tere awu mu gina go papa yetumi high flat near yetumi high flat ti why na catch us abronsa ne dia o de be hasan am ko no mi kai boy bi hasan be jira di fi di kaka na bi sa boy na bo sa mi di ka di bi chena ka o sa ma we sa ko bo ne de o si da be bre no am say ai nam de ka de ma no bo do se ni fi ma ko chiro di boy no di mani ne ko if you street o si da be bre o de mo ho na esisi se ye no kora se o si da be bre ba wo di nipa ho e na esisi wo de musika wo bre so sika no wazan waje no enu no wodi sie na se ye twere bi a afi bi a se de ya na wo mo keka wo mo wo sika pa e wo Ghana ebi a we ne di nkan bi a hwan ne di nkan ebi a yi bi a ye mo na wo sika ja ben despite mo ebi onu ne di nkan kwasi twum mo na tosom ye no hwan mo tosom ye nsa na jagorojo a jogorojo papa what ne din se Ghana sikafo otoso bi mentini din sa obi otumi yi sika man krofo bebrebe sprinter masa no Ghana sika ka chese me se sikafo no nka wono ne din edin kan ba mentini din da se Ghana sikafo ka ho bi what is anyema we nyina akwa adwendwe mu ansa wo frɛ no mentini din sa da na wono so no me na yira me hu ye no atia na ma me di akiri project be na wo ya na we hia that 2.5 billion no me see dai na we see dai okay na we hia success sika no twele msika ni so na we sika ni so adwuma be na aye me si ekua me kokko adwuma oye kokko adwuma yam ye nche yi bia na se wa na waje wasase ya wasase na wa ukoko miam koko okay oye no yese ye bako o ma yese nwotwe o ba pe ne din fi say abani metuma ka se ba se 36 years okay oye adwuma be onzo o draba o sanzo ye ba ka se pa o san ye ba ka se e na di o twa to kra din fi say keche mi twa to kra no onzo metuma ka se ba 21 years on kra di bu dan se ya no oh o free on de no na kwa sia de no ko ya o de ewu o de free mo nti sisi aka wo manso ba omunyina no obi a ye okay wa brabom teacher bi ko university what bi a hwe bi university nyina awie okay unfie no you could 73 years okay nti papa ye ne din komo 73 years na ebra what say wo hwe TV no na wo hunu ye na ensema wo mo ka ene ka wo malodi sika gumu nti emma wo nu se o mekwa 2.5 de obetumi ayama okro no oba wo so no oba ne nyaa wade boda sote obo ususu ho kire no na obo we ra man kan kire do kra mama nanti wa ma we ranti ade
minimisa me ka chere obi o ma me enko nti enei wuti hoi de si aya na yo say minimisa nka me ka chere me yere because anko mama anko save me aya wo dwene sa ade pa nti mema no a mu koye bibia ye nka chere ye yere no because oba kra de na adwene sha na oba kra de ka asam chere no asem we wunim na akwa chere we yere kokoye nka chere no yes ma ye mema moboafo sabia son sabia nyato ye nyankopon no sabio papa fa cheme onyimi senko be ma monko ama nante na wo hwe be ma wo se ma me moba enka ne ho de nti na nyame ye sade no for a purpose. Okay, na when susu hu ankyere oba no wadanfo pa bi nso no nso onzukura nti wanka ho me yere kura ma ga jere badabo oh me wasamo ameka che menua adanfo nua na to osa no asem bia nkomo bia mene na di bia me kunu nim enso no wonim so ka che wadanfo a obetumi zo aka kire bi na na just atene akoya zembebre okay enti de nkan ya wo fa ka e free asankragwa na uko jejeti uka che ho yere se wo pe ga se mitiko but one ka baby a wo ko anchire and na one ka baby a wo ko so anchire wo bia papa eno so ye risk yen ti wo ko ye and na wa ma nke be yen dey okay se ne ma yira ne ye ebi ko wo mo papa di mi do ko bia be ka se ga che bottom odi ya me ka da me de nante se bia me wu dabo di mu a we be hu baby a wo ko no so wo mu kun a wo be yi ka se na free wo okay se ne oni ho de ma yira ne card ano de card no e wo ho a for identification eno de ye good in case nyame fa sambone kwachi in case be accident na se bibi sa na ye hwe botoma na ye hu but e baby a wu ko wura no ehu so what you say it wo be ko ni ye hu ne manyina wan kra wo yere na se busuafo ba 2 3 4 days oh my na busuafo baby sa se ye dehye ne wo hene a wo yere koka se mi kunu kram so wo kwan papa fe na wo so tie because afa ne yatwe adwene e de se ne ma bi so wiase ehu okay into wo kwan wo kodi na sai wo ho adana kwa wosai adana wo kwa wosai okay into first edan edin kan na wo koi na sai sika sai na ade share ho koi 70 million adana no di nkomo sai wo ba obaji 70 million na okay wan kan kire wo na wo so ami sense na maybe sika sai na mo be di nkan jibe because enye free sa ono obisa no a o say you a lot of it you a lot of it na bra na mum why was it admission fee admission fee 5 million akonfo ni na admission fee and consultation fee consultation fee and oje 5 million enti eno na fashion obotom bra and ona na timo kai okay enti ukoye no consultation fee nkwa na utua ya na se utua bro 5 million 500 Ghana mitua ba na boy na kwase mitua 70 million utua 70 million dedi nkan na wokoye no de no na je se wo ko no na ebi a wo de be 1000 bi share wo ho a ka je se wo ko fie no wa send 70 million na di am nti wo ko no na je se no da bre na kokosika ye de aba no ye kokosika